Penganya jurusan Kejabo sane poleh-poleh tugas saking Mas Pait Riki netiosan Kejabo sareng sami sapunika pro juru adat pro juru dinas dalam gulingan gede tenang Riki cen agak keluar-keluar ngerah mari netiosan gen-gendan jurusan Kejabo melinggih sareng sami aku istri Prajapati menang Riki netiosan Kejabo. Wajar dari ratu dedane karena presiden tahu hari ini dengan seperti para jumati bersama presiden. Regala kumati buahan niki bumati dahak silut tur dahak.
Mangdo kasang gerau, mangdo becik.